Butitane blagodat ja ni'metja kola Allah azza wa jalla dela manušenju. Em kalalilo manuša mora kola blagodat ja ni'metja kola Allah azza wa jalla dela tovale se zahvalna. Ne bi Allah ni'metja blagodatija te açon non stop a panda pošuka Allah ni'metja amen pena te štovinempe. Je kjela fe Allah ni'metja te barjon. Panda pogutero Allah azza wa jalla te bičali. So ni'meti ano kolo insanina čerela hamdi Allahem šučuri. Allah azza wa jalla dva ni'meti šajtelele tebele neka se. Ko znači bud poguter amen dar ka zahvalimi ko dva negoli amen. Momentalno dva ni'meti su isjamen, ama ko dva Allahe šučuri na čerali. To Allah azza wa jalla ko Kur'ani لئن شكرتم لأزيدنكم أتينن mange zahvalna me panda bud poguter tu menje kada em čačitna se ajha kada budu insani koji blagodat ni'meti Allah je zahvalim Allah azza wa jalla delle bud poguter pa čak ima ako nadelale bud poguter Allah i delle bereketi kod oba mislim kaj sile poguter nego sole se varane pa doam nego tamije varane او recepti ga radio ali ga nego li ko šukuri ko hamdi Allah azza wa jalla zahvala te čerbe mislim on šabor Allah azza wa jalla te zahvalinen ko sam ni'meta kulale misil emo ko te posebno sumanote večeravi posebno blagodat ni'meti ko on šab te zanemarinena jedna obratena pažnja tano čerko Allah azza wa jalla mam šedal Iako amen bud putea care sta lafi cerđa, ama ne sad obratina pažnje. Emo se k nama potreba padem lafi od tam tečera. Wallahi, od šerama rekla isjamin, Wallahi, krovo su dija uprava maro šero, ovo je tam rekta u bare blagodatija, so Allah azza wa jalla halale amini bi čalđa. Allah azza wa jalla ko Kur'ani kavačeri, Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Imo Allah azza wa jalla čerđa, tumare čerano pola bešena, rahatluka lede so te usetinen. Ne se buti bitno kakva blagodat Allah azza wa jalla te zahvalina. Ali si problem. Allah problemi tamo su višatije kobor nemarna una. Uzalo su Allah dijamen ni'meti koja većini večer, stani, apartamenti, nebitno. O problemi tamo su amare čera visutne. Niti ličinena, a niti pa mirišinena ko muslimanska čera. Ako je tamo baru problemi. Amare čera avdikula je sjame, nažalost, na razlikujena peko ništa, a do komšijengere čera manušakva na ne muslimani. Ako je tamo musibeti. A buci bitno, uzao vam su ja muslimanja, od čera da mari muslimanska te ove. Ali od čera muslimanska na ove na žal su kada lea čer, vazdeja, gradineja, čineja, da ne gute njima men, to kujnen te dživa men. A men da je pinđarno dola čerop bez jafeti od čerisi. Bez tamo prema nema potreba te čerop. Muslimansko čer svako je tumen da čerele korkori, to veli nam. Hemi si neko gorbuča so čerčerena le muslimansko teorel. Pa namerno, kja tema čera se vipija su amare čera vinu. Wallahi, niti ličinena, niti mirišinena na muslimanska čera. Pa kad kenem suseda. Pa i si bud buča so čerene muslimansko čer teorel. Jekan dodovajkano lokacija je čere sili. So pa u novo vreme ako primetijem, bud prada više napazinena, hem nadikena, ke čerova pelafija di lokacija je čere sili, kaj ko samo tam čerka levka činel ili ka gradinel. A je lokacija činela bari uloga. O muslimansko čer di kola kandile sili lokacija. Ojedno zavisnim to imani, oblađama. Aktualno lo pralaviše te durjona kada, te džan tamo stranene, te džanari bud podurne ili kajsine. Ova su durile on pele pišman. Pučen salkolen su durile pišmani pele.
A i sjadim da okolo so planirinena, linje pošukarta čun kajtani. So se i bitno je lokacija. Lokacija je da ni bude bitno, da visini to imani ki savi deređa. Na ne isto imani je manušesoro kajtanu kaladem, kod han, kod tele se popaše, te dikel sekova dive, manušnjako hijabe, manušiti galabija, manuše bradaja, je kemafija muslimani. Na ne isto manuški sredina te živinika i gotirini pešajte araki džamija. Na ne isto manuško te gotirini te dikeva havali te kuel te kineo. Za razlika manuškova durjova, negde durđava, anogava, niti dikeva muslimanen, niti si džamija paše, ništa. Ko početak je se paro, ama sad džalo vreme, pa od ovsi klona više. Čija perspektivu durini da mu ga, sve kladeno, diklan se manušnjen, pogotovo kanata tipa, pobud bizošeja se šejenca, i početka na ene se saje. Uzoresti si kafana, šužola muzika, pijen andre alkoholija, na nene se saje. Ama sad džalo vreme, na ne više problemi od ovo. Ako početak, palo su se dijake, kao svako džuma. Pa kad šinavi ko 3 džume, pa kad šinavi ko 2, pa ko ekem po krajama se konca ki džamijana kad ikali. Pa ovdje se pena, na nisto imani, manušeso, koja živini pa še, ko halali, manuš koja živini pa še, ko harami. Ето не дуи различита мануша. Не вери имања, та не жен само имања, ава е ме плуѓа. Ве се битно мануште пазињан ди локација. А од лав ди уло активно каларишите дуриона ката. У реду тама, свако е трудова порахатук. Ама мани скинен, кај нешто долеа ка керенен, ка добинен, само шерика зарадинен. Пишман ми пут ка перен. Веќе кога со ачилеа планиринена некен поука кај не се удриле. O imani na ne isto, vate džamen. Veza komandijato čertaro početak, muslimansko čerte ovel. Birin e lokacija, kari početka ovel. So popaše tuče kao ovel, kafane ni džamija. So tuče popaše kao ovel, anu samo ambijenti ka živine sekova dnevno. So anglateača poput ka dike, manušnjenca uravde po šeja, učardean duše rođitele, ili pa manušnjen kula i ta ne poput, jer bizo šeja su svi šejenca, tu bili ne. Dujto buti muslimansko čer, tamo bud bitno, o čer, prosova više avdjena obracina, palje pena pažnja, nažalost, onda su ta potreba lafija katate čera. Od vas činiva, a men gradima na nema mogućnost redko po gradin, osim tele, ma kad teke Evropa, te trudinamen od vas čera, to reći neko je halali način, kod bitno kao. Gdje vam šla do god buto postijepe, kaj na neden gajla dalje od vas ukačinen, kaj len ko harami ilina. Olana birinena o sredstvo talenđiku po cilju. Hemnane čudno so se avdeo manušana nenem rahatnukam pirečera. Hemnane čudno so se avdeo dva ista čera namirišinena, a niti pa izgledinena sad muslimanska čera. Ne se bud bitno manušte pazini, sad ko samo način za čerkaju. Kad penava Sara, ko samo način, ko prvo tam mislinava, direktno ki kamata. Če žela men lafi kamata, Enđanelo dva svakojih muslimani ki binja, e opasnost, e deređa, e günahesi tarikamat, mudoljana je keliba. Mazio manušane salule buce, nemarna prema ono. Te prena ne ništa. Ame koji mulo su živili kirija? Mulo čiko šuje, neko te nakjale dunje? Ne pa nama šuju mulo. Em pa nema šum da neko je čiloda ki unica. Inače, ja nisam opravdanja, čitaj sad. Samo govorim, co do prva kupanja, odmah ti žene. Ali budi bitno. Allah te doku hajri, bereketi, mrahati, podova, čerka i kaživine, tire familijan, to odgojnek sa sti familija, porodica,
по почетокот на дубина. А пази, саден по само начин, а веа одовате киненте, бути битно акао. Бути битно акао. А нажалост, ако тоа бучао е прво му бито со помјам, момшо ше набирине. На дикена ни кај окерка обел, да одова кола ни джамија пинда 6 километрија, значи е нова улога. Битно не се деме коте дурован до народо, па одурике ка на келе дуња на някој испратили на кашунада, па куџенко за време кажате шунака вамшна кај дуња. Си бетре фал. Hem duito doa kerko akina, sarkiner, по само начин. Па ке сабој, дуња лупе пролазно, кана кел да емо доа тиро тесни па. Чи мине туки кирија, ама јам туки рахаци. Ма одлучи локесте, те чере корако према лојта баре ханамија. Онда е тамо теле кредити, пред камата. Проблеми. Матаро почетак то животот упропастинени. Матаро почетак о берекетите на шалеле. Па катар почвино муслиманско чер. А на почвино која моменти ке да реа окличи ако е Андреевич не имаме, а да имаме укуину дори на сура Јасин и со чера. Јавер бути со чер муслиманско чер череле товел, а нажалост алдие халален акел бути са похари присутно па маречера. Пресеки почетка однава черчунка и нажалост амаре чера алди нити изглединена, а нити миришинена, поготово ко муслиманска чера. Која му си бети? Јек муслиманско чер са прво череле чер, амо која и си зикр. Зикр чера амо која у Аллахи аза ва джелле помирипе. Било само начин. Било која начин. Дали од ова мануш, ка паштоле, ка уштол, та во сојба, Аллахете помини. Или ке да андо черки и клол, теджалки бути, или ке да анди бути черки и клол, ударака правол, андрека дол, десно преака кувол, бисмиллахи кавакери, са гол. Помини пело Аллахи аза ва джелле, ано амари чера илина. Зикр, било која начин, било сад, ке да ве, ке палуно дром. Ај свако бесе джевате минта, Валлахи билла. Ке палуно дром, аланан дибути, хуѓанко ке десно пре, а стариндоје квакава ке ган бисмилла. Ке палуно дром, кувиндоја на салони, тере черутнен селами дијами. Ке дино да палуно дром. Селами више аменге, нажалост авдие, буд хари присутно машка кјамари фамилија. Главно се тинџумле, ке да некој нека свичи, си јараја амен англао селамите да. Тачно се тинипе кај на аме присутно селами кај кера малу. А ништа чудно. Сам видјам одла кувајм ке да и това селами, ама рекеут не манда. Ке пално друме унја селами дјан ке да алам кере. Кам га джеча ни джамија. Валлахи, селами каде ромјанина, ке да андрекам кој. Ретко, буд хари тања. Па коборо Аллах помини пеко амаре кера. Па на не чудно се окера амаре абдиве, козом буд барете овенем пувле, Валлахи сарвуле. А ништа чудни се хадисе да се, са сам кавачери, ва меселу бейти, الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه هو مثل الحي والميت. C'erano come Allahi pominipe, c'erano come Allah na pominipe, onda mi razlika sa umulojom uđido. Kozom o Allah kojama reče ra, se koja dile pominipe. Ando sam aleđu akšan. Bilo samo način, bilo sa, da li dva kol dova, da li dva kol seramea i klojba, kujba, uštindoj, perindoj, kosojba, ti poste sar god. Kozom o Allah pominipe kojama rečera. Pa kajetan je butik, amo koja bi umanuš valente mehrini, hem te diker, ko govori o černe soro muslimansko. Zikiri.
Кобор Аллах Азza wa Jalla не сте помините. Кобор па си кавама речаве на Аллахете помине. Висет минути почетка маре чера абдина миришинена по муслиманска чера. Сусано Аллах, ано дула чера, о Аллах им буд хари поминипе. Им буд хари катар Аллах чера и къл Аллах фи Аллах. Кобори само абдия маре чера, наша кашуке, муле, хем тхана коте оджинja и шейтања че денапе. А ништо чудо. Нису сабе, осим кај Аллахи, ано ленде будхари помините. Мануша ви уштала на својба, Аллах е напоминал. Мануша ви и тлован до чер, Аллах е напоминал. O manuşi irinin peko čer, Andrej Kula, Allah je napominao. Ki sofra bežela, devlje bistrela. Andi sofra uštela, Allah je nas zapladinela. I onda avdija manušaro vena pe wallahi. Nešto ste gine na kate. Sirenek baro paripa. Osetinera nešto komođi Andrej Mrdinela. Sad, kada očera ulea mare, tanako te kedenako džinja mušitanja. Пребетени ше на јако зам джалена актуелно де на не свако дуито, трито, чер, те на ровемпе, те на жалинемпе, они саве чудна појава. Ја очаве максим, ја е сасу, ја е бори, нека сте нешто увек и си чудно. Неко на нешука, неко дарала, неко ровела, неко нешто шунела. Ова е Аллах е будхари која ма рече, поминаја. Ма квајта му себе писо, акала му себе тя десине напи. Mislim manušaku magena rahatluk. Allah Azza wa Jalla kuma Kur'an. Kao kerano kola me džina. Ker javen am vende rahatluk to setina. Ama uslovi od vačer su am koja živina, amen korkori birinaja. Kad će rade muslimansko to vel idna. Pamda je buti koja čerelo čer muslimansko čer te ovel ojtano glavno im prioriteti, a doa čer tol hajri bereketi. Hem te durjare o šeri, Allah je tamo šunjovaljan do dola mareć hera, da je drom Kur'an. Da je drom hera. Snajamo do lenda, kola Kur'an isjamen bašepten bud baro čefi te šuna, te čitina, lesa te razmislina. Pa u Kur'ani tamo je vaga, prema kojom možda ente merini, hem te dikel dalje očertano lesoro muslimansko pilina. So najbuta avdija vama reče ra šunova. Svako je peseđeva bi ne gledao. Šunova nešto su inače sam god koji islami zabranimo, odetanje muzika. Ili pa desini pedaje do meke če fesete mu kada je Kur'an. I sini zikri vama reče ra. Nek kalan divesa, tanetaro tekbiri. Kozom žene amendar non stop pratije nekako live. Pa od haluško jo tekbirja non stop te bišta sati. Su sad dina nemen hajri bereket, pa na Kur'an. Rasul a.s. dala garancija im polafi tla, čera no kova kukuini pe suratul al-Baqara, leste saranda dive, o šeitani nam te kuva. Vajze amine o šeitani, ali Bogu te dive bešeni. Na kaj Duriona dobor, nego Bogu ter divesa bešena Andre. Allah i tarakem do Putini. A budhari Kur'ani šunaj. Primjeri samo, su se filma mare čera na mirišinena po muslimanska čera. Avdea dobor butu pusti savno, kaj na pazina ni amaro je gradida. Amare čave avdea najbuzuri kena po YouTube. Isola, ađar suđana sar ko TikTok te vrtine. Rustak muzikija. Non-stop disanje bez veze buča, na ne klipi, na ne video, te navel gila, to bar nešto kulturno. Nego amare čave višinčane na hem nekulturna gila, nekulturno te čelen, te repinen, hem ne doa non-stop interesantno. Hem non sara mena di škola gila, pa šona ono la buča šonena nikena. Pa ko amare čera, na samo amin kaj da nam zaštitine. Kamare čera na ne niko zaštitimo, pa nije vladijata. To zamila reagirina, a mena si kava. Pa je to je baro problemi falaj. Ko man je muslimanska čera,
тоа, hem tu muslimani salvadani potpuno, ова почмини тоа ислами кој чел. Ме се бут битно ману што братени пажња која кавајма калеа мате челевсе. Мате челевсе. Па на нечудно со Аллах надела хајрен берекети. Запоставјамо ибадети, запоставјамо Кур'ан, зикири, дова, са. Hem onda manga anglal teca, wallahi na netu spina. Hem palmi buti ja koji se pa na bud bučamo do leka završina, ne bi buti do sadina. Je kvaga, ojka najbitno vaga, premalo koja bi varani svako je kamenda temerina, da li taj nula čeran okola živina muslimanske ina. Ovo je to namaz. Klanini peli namazi koja naručen. Klaninaja amen, klaninena li amare hanume, em klaninena li amare čave namazi kodola čeraka i živina. Sari sami bare čave. Naredba avela e maksimeta eftađi kod deš berso te si kavi pe te čirote. A palo dvate i ne potreba o čovjeku, ali im te kuel peda. A mare čave gotovo saženi me. Pa pija u lampu, u kjesija. Klaninena mare čavina. Kajna. Kosum čeraja butija mari familija tolki bandeti. Klaninena mare romina. Klaninena li amari unukija koja je već ženibnaste da. Kaj mu si biti? Uma luz de fala samo peste spasente. Samo ovdje žal počinati. A je familija? Ja ejuhallezine amenu. Ku enfusekum wa ehlikum na. Allah naredila opronicu ove vremena. Araken tumen amaso wa ehlikum ama hem tumare čerutnen tarijake džehenneme siri. A na ne spasan dijake džehenneme siri ako manuš mu kelo namazi. Kaj mu si veci? Kaj je problem? Pa gdje narodno samare gospodare, aj tam, wallahi, butlošni. Butlošni. Samo diken sad ponašinamen, ako gazla pjamenge, ave kebutita, ave košov. Tu deš košovo do trina. Ona vazi koštaš, tu šteja sam bare koteš. Diken odnos sa mare gospodare butlošni. Muka maro odnos. Kaj odnos sa mare familijako. Kozom amen jam prisutna avdija kad te sa mare romja čereš na klaninen. Mare je vladija. A su najgora meno vladi ka, em čutina, em na reagirina. Halalen tu men sada veđihine. Dao vavarani tečene. Da ne potreba ti klonko live-ija po Facebook, TikTok. Da uveti varani čeream tumare čerati čeren, tumare familija. Taj sad je veke da iklona je vladija, savi iklona. Koji krivu? Pa niko, tujna. Da rotitni pale, a butina čerđan, olezan postavijan. Hergeja babo sa moruši, to je njan berški, gale so tato live-a, najnjami. Od dva rozmona, njanu sam učinkom. Sose. A u tata nas i kadne te perele Allah se ki sežda. U tata nas i kadne koje li su rodevelo. Kad se te perel ki sežda, kad se te molini pe, kad se te rodeo, kad si badeti te čelo. U tata do nas i kadne. Na ne šukari pa sa roditelji e maksime te de sa su kamangel. O mangela iPhone do que na iPhone, o mangela PlayStation na iPhone do que PlayStation na iPhone. Uslovi ultimatumi morate drugi. Ok, mangela kama ja. Sifrov dežsuri od tata hakinenki. Mangala kala, ok, tularim panč vakti namazi, od tata hakinenki. Ma ti od tata ništa, čo sobote rodelali. A žena su sura, non ti ciderete šedestan. Te mu chel tu rahati, tu che care cerete di che tu che șucar. Ma te dă tu telefoni se. Ca să me tine tu. Qual è problema, mano? Amica va cere, bate unul telefon, că n-am văzut telefon, e agă cu de job.
Orati, ne te capsuisi, ci le sta di capo solo che loro telefoni, hanno basta scegliere, gina solo, non è, fai problemi tra loro. Avvie but hari buti c'era mare famiglia, real ma to. Facendo imani, ci compagno gemati. Cosa puti pa uno beša, kva celo beša, do qua Ramazan džerkava, to čava luki džavijatu. Cosa puti? Mislim da je kala tu mena kad te sve, nike na javari budu avdije, se potati pa. Minimum stare situmen poji jek, duj čavi. Bare odrasla, zrela baš ibadeti. Wallahi falat. Wallahi ta tu men se džavija na ne tanakati. Me jene su najbudara ima. Sona samo amare kera, parlamente, sona neko te održimljen muslimanska kera te ovem. Darava su parlamente na ne generacija koja kaže Allah esere kera te održimljen. Koji ibadeti to, u namazi te planine, gaj nam di džamija te kirave. Na ne više generacija tu ne di kenan. A džanera li su se? Entonces, tu men barabar mancar na anena kumare chavela kate. Un vai problem claro. A mí te está de camera. Ama mare chave, gania sapo sezonska muslimani. Ola tu en muslimania samania adetes. Ama i praksa ni de na ne. Un vai problem. O evladi tamo emaneti. Aba şu emaneti kada cevap ko Allahi. Arake sarka postupinen. Palempina, jem gođi, ti čom ko lajfija em versija tečeren. Ili pa do muhabetija negde ket kađan, hajde, pa čera miki. Nema mesto tečera, me pana čerena čerđun. Čarja si kažu ma vdezitelju. Pa mi tuči kao kad kao čera, haram je kao. Greška je. Mala na dela bereket je žena. Esa Allah zađete prostina mi, putina mi, putin, čerala me sa vana, hem zadano to.